Hallo meine lieben Leute, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. درس النهاردة فيه جمل باستخدام haben من الحياة اليومية للألمان. جمل هم بيستخدموها في حياتهم اليومية. بنستخدم فيها حالة الأكوزاتيف وحالة الداتيف. والنهاردة الجزء الأول من سلسلة فيها أكتر من فيديو من النوعية دي. عشان كده درس النهاردة مهم جدا ليكم، تابعوه لغاية الآخر ومش هنطول عليكم ويلا بينا نبدأ. وأول جملة معانا النهاردة Ich habe eine Tasse Kaffee. I have a cup of Kaffee. Ich habe keinen Bock auf Winter. I can't be bothered with winter. تالت جملة معانا النهاردة Ich hätte gerne wärmer Handschuhe. I would like warmer gloves، يعني أنا أريد قفازات أكثر دفئا. الجملة الرابعة Ich habe heute gute Laune. I am in a good mood today. أنا في مزاج جيد اليوم. الجملة الخامسة Ich habe eine blaue Jacke. I have a blue jacket. لدي سترة زرقاء. الجملة السادسة Ich habe eine weite Hose. I have wide trousers. عندي بناطيل واسعة. سابع جملة معنا Ich habe einen Rucksack. I have a backpack. لدي حقيبة تحمل على الظهر. الجملة الثامنة Ich habe ein Telefon in meiner Hand. I have a telephone in my hand. أنا معايا تليفون في إيدي. Ich habe gerade gut gegessen. I have just eaten nice food. أنا لسه واكل أكل كويس. Ich habe gerade Hunger. I'm hungry right now. أنا جعان في الوقت الحالي. Ich habe Bock auf diesen Tag. I'm feeling up for today. أنا أتطلع إلى هذا اليوم. Ich habe viel Spaß gehabt. I have a lot of fun. لقد استمتعت كثيرا. الجملة 13 Ich habe heute gefrühstückt und war schon beim Arzt. بمعنى Today I have eaten breakfast and have been to the doctor already. لقد تناولت الفطور اليوم وذهبت بالفعل إلى الطبيب. الجملة 14 Ich habe frei. Ich habe eine gute Zeit. I'm off. ممكن off work. I'm having a good time. لدي وقت فراغ ولدي وقت ممتع. Ich habe gute Freund, habe auch gute Verwandte. I have good friends and I also have good relatives. أنا عندي أصدقاء كويسين وكمان عندي أقارب كويسين. Ich habe selber Haarprodukte hergestellt. لقد صنعت منتجات شعري بنفسي. Ich habe ein glückliches und zufriedenes Leben. لدي حياة سعيدة وراضية. Ich habe kein Auto. ليس لدي سيارة. Ich habe keinen Durst. أنا لست عطشان. hab دي اختصار لhaben. دي في اللغة الألمانية الدارجة بيختصروها haben, hab. Ich habe keinen Bock auf das Wetter. لا أشعر أن الطقس جيد. Ich habe kein Bargeld dabei. ليس لدي أي نقود معي. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. بمعنى لا أستطيع أن أزعج نفسي بعد الآن. Ich habe kein Geschenk für meine Frau. ليس لدي هدية لزوجتي. Ich habe keinen Stress. ليس لدي أي ضغوط. Ich habe keine kalte Hände. ليس لدي يدين باردتين. Ich habe keinen Spaß am Training heute gehabt. لم أستمتع بالتدريب اليوم. Ich habe kein Verständnis für Streit und Krieg. أنا غير متعاطف مع الحروب والصراعات.
Ich habe keine Arbeit, weil ich Rentnerin bin. ليس لدي عمل لأنني متقاعد. Ich habe keinen Bock zum Arbeiten. لا أستطيع أن أزعج نفسي بالعمل. Ich habe kein Pferd. ليس لدي حصان. Ich habe keinen Hund. ليس لدي كلب. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich heute hingehen. ليس لدي أي فكرة إلى أين سأذهب اليوم. Ich habe keinen Studienplatz. ليس لدي مكان للدراسة. في الجامعة، في المدارس، في أي مكان. دي بتتقال لما بتكونش عندك مكان تدرس فيه، سواء مدرسة أو كلية. Ich habe keine Freundin. أنا ليس لدي صديقة. Ich habe noch nie alleine das Kino besucht. لم أذهب إلى السينما وحدي أبدا. Ich habe noch nie Südamerika besucht. لم أقم بزيارة أمريكا الجنوبية أبدا. Ich habe noch nie Unternehmen gegründet. لم أقم بتأسيس شركة قط. Ich habe noch nie sowas erlebt. لم أختبر شيئا مثل هذا من قبل. كده الجزء الأول خلص من فيديوهات استخدام هابن في الحياة اليومية لأي مواطن ألماني أو لأي حد مقيم في ألمانيا. لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد، واكتب لنا كومنت توضح لنا في رأيك في اللي احنا بنقدمه. ولو ما كنتش اشتركت معنا في القناة اشترك وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. Auf Wiedersehen.